Emotion, it's about engagement, and on top of it, it marries brilliant execution and craft to the idea. So, I think an incredibly well-deserved piece of work. Well done. Ajna, najprije čestitke, ali koja je priča ove štorije? Pa priča je ta da je moj rad u stvari kalendar, u stvari public art projekat koji se dešava u Sarajevu, u urbanom tkivu grada Sarajeva i koji je namenjen njemu i njegovim građanima u otvorenom javnom prostoru bez obzira na rasu, spol, nacionalnu pripadnost, godine starosti ili bilo šta drugo. Znači u otvorenom javnom prostoru gdje nema nikakvih diskriminacija, što je recimo bilo karakteristično za taj grad u nekoj bliskoj nemiloj istoriji. Malo šokirana si se činila zbog nagrade. O ne, nisam očekivala, jedva sam dobila vizu. Imali milion trivialnih problema dok sam ja stigla do ovdje i do ovoga, a odbili su mi jednom za vizu, sam onda nekako su mi, Magdalena tim je pomogao da to sredim, tako da sam jedva došla ovdje i onda kao 2 nagrade. Ja mislim da tek to treba da nekako prihvatim. Pa šta to? Šta je išlo krivo u Bosni? U Bosanci ili Slovenci? Ne pitajte, to je birokracijski inferno, balkanski, to je nemoguće objasniti. Prva je to prijava na festival, baš o Magdaleninu. Prijava je, bilo je još jedne prijave prije 2 godine, kada sam učestvovala, ali ovo je prvi put da sam nagrađena. Nisi prošla ni tada ili su bio barem finale? Ne, nije bio final. Nije bio final. Kakav je osjećaj? To su, seksi su to nagrade, a? Da, kao moja shopping lista je kraća, da sada malo. Da, pa broj, a ne, ja mislim da će biti malo premali. Ovo je super, treba naći mjesto u sobi za ovo sada, ili kako već. Ok, Ajna, hvala ti, sretno puno. Hvala vam. Tine, čestitke. Hvala lijepa. Ti si Mariborčan? Ja. Da, ni bila to neka veza čudna? Ja, sej, mislim, pač dovolj je treba dati, oziroma dovolj pijače treba plačati predsedniku festivala, pa predsedniku žirije, pa gre po... Kak te je moškemu zdaj z 2 zlatima modrcema? Vse sta v bistvu tako mala, da bi jih lahko recimo za jajčnih tudi bili. Za vse te moje zgodbe v bistvu jaz rabim ekipo, ki je tudi so fantje, ki delajo kot dizajneri, kot producenti v drugih slovenskih agencijah, tako da vsaka jim čast, res imam top ekipo trenutno. Torej, tvoja ideja, Ideja, celotni koncept, vse skupaj je moje. Navadno tudi je dizajn domišljen pri meni, ampak potem ga dizajner za par levelov še dvigne, kar se v bistvu pričakuje od njega in to je v bistvu pol to, kaj da nek presežek. Vse sem že tudi lani bil nagrajen zlatim modrcem, pa še predlani zlatim modrcem. Ti si zdaj že čist kičast? Zdaj imam 4, ja. Zdaj bomo videli, kam bomo dali. Za avto bo matic, imam dovolj zdaj, da ne moram na servis toliko voziti. Bo, pa pokaži zdaj malo, da vidiš. Ja. Aha, torej, tokrat je zdaj z matic. Kaj so palanski? Vsi vedno so tak, to je delo ene kiparke, ne vem točno njenega imena, ampak ful dobra stvaritev. Tu imaš gravirano, vidiš. Print in vsako leto so isti, ne, vsakem času.
Enaki so, ampak je pa fino to, ne, da ga ne rabiš vrniti, čeprav ti za ne bi imel tega problema, ne? Da ni to prenosna... Ja, bi imel problem, ja. Zakaj? Ker zbiraš matice? Zbiram kipce, ne. Jaz bi verjetno pobegnil, tako da bi mi banka nakazala pomotoma €1 milijon, bi tudi verjetno pobegnil z njimi, ne. Tako bi tudi, če bi ga mogel predati, bi pobegnil. Bomo videli, ne, kaj bo čas prinesel. V glavnem so zdaj projekti, ki so v službi, čakajo na mizi, tako da ponedeljek prijemo, ne bomo spali, ne. Danes zalijemo to, kaj smo dobili, pa v ponedeljek dalje. Veselo na delo. Tako da čakajo nas dobermanski projekti in se jih že veselimo.